deket tebak-tebak dong Mang Ali beda iya. Ayo naon? Biasa palang Atau aing nu paling genek di dia tadi ya. mikiran naon sih? Tuh kehidupan nggak dipikiran. Kamu gosan boga mikiran naon gua. Gak bakal kolot ngomong cara gua kabogo. Kayak kuai, loba kabogohan. Di mana lo kabogo? Ini dia di situ loba kabogohan mah. Hiji gitu boga, gua kabogo di raud dulu dah pokoknya gitu tak. Masih budak kagaro di saung di pamali. Palang aing dan boga duit. Kabogohan yang di jajanan, gawe diprekeun. Sarung sing aing dan. Mantak ya masih letik mau gua kabogo, dia paling sorangan len. Tapi itu Hidup itu butuh hiburan dan hiburan juga nyiksa awak bakumaha. mau nyisa awak barang. Terus ada paling makai tuh batur biasa jendol tuh. Tes aing euy, kan dulu aing prek kemana buang ngalungit bae. Kalau sampai di sini ya, jangan mandiin. Itu sampai itu. Aing nyampe si jendolnya. Oh, suara saya itu. Doh. 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 Sini kali ya. Untuk kaki mek. Jadi aja iraha. Kita nih yang ke negara tidak mahes mek. Warga lah aing job. Ayo kita sama. Kemarin baik gawe terus penting aing begadang aing. Lieur dulu. Kemarin kalau tuh ya kalau keluar. Sieun aing corona. Lasin karena corona. Kumaha aing mun beunang corona direk tanggung jawab dia. Da sini karena corona Gusti Allah. Gusti Allah ge urang kudu nyariat kan Jon gitu mah. Menghindari teh menghindari. Geus lo di pikiran corona mah kumacek Allah bae. Dia ngomong kolot bae. Eta penyakit dan sembarangan Jo. Mematikan eta urang ieu. Aku mematikan orang cikit kepada Allah. Urang itu mah geus kapenting geus syariat gitu. Karena urang beunang mau kumaha? Geus lo di pikiran. Ya datang ah. Kamari dia jara datangna. Berapa minggu ais ke Bali dia. Dia di mah. Kan di HP keluar mah di HP. HP aing tok nelpon sorangan. Ih. Geus sore dong mandi bae yuk. Kemana mandina? Emang ini jam barina? Jam 5. Mana ada jam 5? Lewat jam 5 ge, Jok. Yuk. Kemana mandina? Kemana ta? Cikuda tak Cigorda? Bebas. Ayo, guys. Anjir ja. Di mah ada pemek madang di. Mana? Saya mana dia? Udah di Gorda. Gitu. Itu doang aja. Ini saya pakai dia. Dia. Terus lempar gerak. Aing diliburkeun magawe. Geus seperti kebenangan gitu. Soalnya laukna jadi meureun make masker kabeh gitu ya. Kudu ngejel-ngejel acan lauk deh. Hei. Di dohor aing sampai sore can hidi di acan tahu. Pusing. Reungit dengan ngejelan. Amana deui ieu kudu. Tah aya tah. Aduh, sedih.
Ay, balik saya pusing. Enggak ya, no. Enggak saya di kampung masih aja. Ada warung. Kayak enggak ada resep paling kecil ya. Oh, bu. Karatul aja. Karatul. Anh bạn em còn bạn di sini dok. Harga anh mah. Oh. Orang kayak kebakaran anh dekat yuk. Ayo. Mandi sendiri, gosok sendiri, makan sendiri, minum sendiri. Oi. Kalian masih sendok. Kaget ke mana hes eta? Kami sendok. Sabaraha amat nyusulanna? Biasa. Otak ieu. Perkelihan. Madang heula. Oh. Ejo bae madang kan puas jasa. Biasa kali heula tabuk kaboga aing ka resepul. Mana jendol lah? Hah, cai-cai ta. Dicai, mandi. Cuk, mandi yuk hareudang kieu nya paleng ya kana buuk kayak hareudang. Tungguan, ngantuk. Oh, juga nih. Nah, dia sini lah. Mandi gitu doh. Hah? Mandi aing baring sang aing kita ngaduk bae pan aing. Tas kuri aing. Gimana? Itu Padli aing. Kalet, tas ya, cara PHE. Atuh aing tas ngaduk ke THS aing jo. Jangan amat mandi je sore. Mandi megera. Mandi euy. Ngapain yang penting? Mau metil di kang hijawang. Boga kitu dia mah. Ah, metil hijawang. Urang mana? Gampang. Di jalan urang. Oh. Aing mah nu geus ya. Oh. Oh gua aing nu goreng mah, nu goreng jeung dari apa ya? Oh. Oh nya. Si urang mandi lah berarti nya. Mandi lah. Oh, segera mandi. Kantor. Mandi bro. Oh, ya. Oke. Aduh mandi kan dia mandi. Mandi woi. Oh, cek weh. Pakai acara gagal sila kunaon? Palang. Palang cek total bae omah bae. Kita awan di dalam mana? Jadi aja iraha. Tanya gimana ke negara tidak main.